Yema Ghana fo akwaba na afei yensha kasebo no ase. Yensha kasebo no ase a me na okasai aka abosome maako enan na wo man Ghana ye kwa akoto aba na ye de yi aman empanimfo ana afei nso no emrahye bedwafo na eba na sa no a aya na ho behia se empanimfo ti go montre so na wogina modi afutuo ema Ghana fo mabunu se na ebeya adwuma ye kopadi ama obi papante no obi sinkotuo obi mowre enkonkotuo na ene ana wapani a wono ana seba abato ho nsem a mekire director of electoral services edema electoral commission Dr. Rebu Okwaku wo fro nsem trofo apa na wobra wonne ensem trofo kasa na wotufo se wo besre Ghana fo mabunu pa se abritia wa mu a aka ni akwakoto abai wo besre se hwe na wobi ankodi MPP ni NDC achi ankwankoto ne sen efri se amanyoko MPP ni NDC na mudi akire no empanifo no so mo TV ni radio so a wo beka se wo ya atamfo nanso radio pon na se TV pon a empanifo amienu NPP ni NDC wo mu didi bom wo mu bom wo mu ko party bom edrum na bi mpo a ba ko timede ne ka efa na nyonko enu nti aya na ye ne wanwa pa se ye kwa kwoto aba na ase nipa bi edi eye political rivalry tinti na ase wo ye NDC ni a MPP ni ho bono so ye MPP ni a NDC ni ho bono nanso ba wi akire no na NPP ni NDC mpanifo na wodi wo machi politicians no wonom adamfo ewo kokoam wada to gachirem se ebe ne nwanwa pa sa abaye kwakoto de yi mpanifo yi wo bete se obi akodi NDC achi amanese atu anase obi akodi MPP achi amase bio etuo atimi aka no wotirem se braso se Ghana fo no obi atu no hofo se de be ya wachina be no enkofa wa hawo emfama firi se abato no eye political game eye ukokromoti ho adwuma na akwakoye na mum enya atwede ene sotro wobra Dr. Rebu Okwaku wakasa no afuto no mu nsem ne. We had wanted to close elections by 3 o'clock because our understanding and thinking is that most of the confusions occurred. And now that we have decided that no police station have more than 750 voters. Some time ago, some used to have even 2,000 at a police station. Now, 2020, it was the threshold was 749. This time 750. No police station will be more than 750. And with this, it should not take us 3 hours to finish if everybody were to be there on time. So once we come out a date, a time. So once we are able to reduce the threshold, we should be able to finish on time. And from experience, counting does not go beyond 2 hours. So if you're able to finish voting by 3 o'clock, by 5 we should have finished the presentation. So what is the level of the transmission and the rest? But when we met our colleagues, Deputy Secretary and Dr. Competence, I mentioned their names, including that bad boy there. I won't call him the bad boy. Mark. They said, for this year, we shouldn't touch the law. So the commissioner said, okay, if touching the law will raise the temperature in the country, why don't we drop them? Any ayati Dr. Rebu Okwaku, one annual director of electoral services, Edema Electoral Commission, and I would say foot away at Tudano. Na se bimpenesi wo benyansa fo yebunibe yen kana semunti yanto akase bono eso ye to aso ani ye body aguramo ewo Institute for Democratic Governance wonu makasa e de adesre de ato Electoral Commission fo anem yisi so mmomode na yakopɔ ya adoma openi mabusumede ye neman ne de toso nson Ghana fo nyina be kwesinanim akwakoto santere akwakoto aba akwa mageze ne frankatufo edema manyoku awdo na afezi mo kwakwa giremu sa akwa premashi bedwa konwa ewa bato empeso aso akodo nyina magana mom na mo de afutuo de ama yisifo so momoden se abato nsu anso no omunku kire ne nyina nkogu aba fonten tankese na o mankasa website na Ghana fo nyina fo mo ani kotu awisie nkohunu bi kokinka bi nti ase ansa na results ma moden adikre se be ya enkofa nsu anso boni bia enfama o magana mom na institute fo no ekirem se Ghana fo be kaya ene 2012 ABC ye to aba ne wie ye pen tesene ye tabiri abato nsu anso Eko Primo Supreme Court na manga na ne yetwe manso about one susanso ho nti on pese bi besi bio avenue 2016 so ABC ye ndom da desre e de ato yisi anim se omo no ho moden se sa ne ma hudo bi aba akwa family nteme ho ase ni chiwo na so ba manga na mu de omo no ho moden se oma ebi konkosi kura wonum e kirem se 2020 about one so yisi ba moden e di kra about one premier no so odi ka be kan ye owie ye na fe na results na nsisi so nti osan akwa na chi ti se de sabe abo odwan wa pem no san akwa na chi ba pem bio o kirem se akwaba ni se ya nya de betimi abo akra
na wonu wuchem say oman Ghana okeka boma jesenia ebibimam ha say nyina no pa membo ahodo a ane jesenia mama ahodo a kabam ka bia membo no ekɔ nanimu pa na Ghana yetoso nsia ni senti ehu behia pa say kabam ka membo ayensa aka no yebekɔ so akra so maniama atimi akɔye de ma yen sane say yebetena se na yɛhwɛ han na kabam ka membo atwede amponyankopɔ de ama yen na egusu akra so bɛma no yehomɔden ma na nyina kɔ nanimu no bɛma mɔden atoto na se na kyina bi kwabrane akɔtwe nkrante ebeyi ni nyɔnko aso se ye ya ne Peter etwe nkrante edi twa obi aso ebo Yesu Kristo ho ba no ompese bi be sinti Ghana vodi hye nyina no se we betumi abo na ho ba mo nsem atodinti wo mo mode na batwe na fiwe ni yakopɔ ya adom na Ghana fo ato aba ne wiye pɛ o mo mode yankrite ne nyina nkogo aba fontentan kese no so electoral commission for wo website na Ghana fo nyina hu no bi se abato no sinsuanso ni ani ansara ba ho moden aba ya announcement na Ghana fo nyina hu se abato na yeto ye no ehun ensunsanso nie national research edema fero ewa ye Tanzania Institute for Democratic Governance no ayo opinion ne de ne kwasi jona wakase kirem say ehun behia pa say yisini ba modin atia futuo na timi aboa na fu ya baton sunsanso no amanyekuo be obedi nkonim anase obedi ntwe no wabon ho modin atimatin sunsanso ate emu enchirem nie peaceful country within the West African sub-region and fourth in the entire African continent. Harvard University came up with what they called the Political Stability Index. On the African continent, we are the sixth most stable democracy. When it comes to press freedom, we have declined a little, but even still, we are still within the top 5 countries with the fierce press in the African continent. And so, going into the 2024 election, we have a very huge reputation, not only to protect, but also to improve upon. I can tell you that we have reached a stage in our democratic development where we must either fast track or backtrack. If we don't want to backtrack, if we want to fast track, then we must conduct reforms, because in spite of all the nice records I've just pointed out, we know that there are certain weaknesses, there are certain lapses in our democracy, and some of these weaknesses relate to the electoral process. Any awuti ye a senior research fellow ewo near Institute for Democratic Governance ne den adequacy jona nene ana wote ye no eno wachina the letter of training edema electoral commission no Dr. Srewo Kwakunsu hrem say ensunsuanso be free o man Ghana bato yakoto na fi we mu no amanyokuo de ahodo ni nyina no say ya amanyokuo bi anase ne enu omo no homoden so obaji sunsuanso no de atum no man Ghana ahobambo nsem na physical menke be memu aye wo no yetimi akraso enusumu enchiremu nie. I'm saying all these things for you to tell people that no matter what you do, results will be declared. No matter what you do. If you kill all of us, other people come and do it. And if you look at what happened in 2008, at the time, we did the first round, no problem. The second round, 3 days to election, somebody went and burnt the whole office at the time, including all the ballot papers, everything in the room. That is why we couldn't conduct that election on the 28th of December. But still, we printed one day and conducted the election, right? So no matter what we do, results will be declared. So let us tell the people there are procedures to address the issues. So if you have any issue, go through the procedure and have it rectified. Using variant B will not stop the result declaration. I hope you will agree. Now let's come to recount of ballots. The presiding officer has counted the ballot papers, but I think that the man was counting them. I don't know that. There was a video circulating that somebody was doing a counting and he's down. Please let us be very careful of AI. Everything that is good has its negative side. Don't be surprised that on the day of election you will see Kweku in this time of speaking the languages that I have never dreamt of. So I always that the major threat to elections is misinformation and disinformation, fake news. Any awuti ye the letter of electoral services electoral commission for asweye Dr. Srewo Kwaku nene na wote ye no yento anwume no nsia kase ebo no eso na utumiri kasa na watwe break ene wachimfu tro wosine Kwadwo fa mo message ne bra yan ewo yen Facebook no eso na wadwenkyere nyina so ye beje ediatom Facebook no DLFM 106.9 yento akase ebo no so na emomrem ewa pomden ekwa so a na ye kokonfo anoche abaya sabia ewa santemantemo mene wo ekasai enkwada wonom enya yade a ye fe ne se hemophilia mene wo kase wonom akampem a wo ntimi nko ema ne nyina no ene se eye pra na wo mu pra ye nanso emoja no enini wo mu a wo mu ekirem se emoja no entimi enna efiri se dura
esesa nkampanifo de fra moja na wetimi de wonom anase edisi wo so ema emoja ne time botoa se na be ya emoja to no eto betwa no enya de se sa dro no ebi wo hodom ame no kasai ashoto na wonom ekire mu a abatan a wonom ma ewo sa yade a ye fe ne sa hemophilia no sabre wo mo tempentem kwa enya nya sam ketwa ne nyina no ene se enche ye ana Food and Drugs Authority FDA fo ede nkrata pie mantie so kire mu ese enya de se wo mo betimi ama kwan ama enipa bi ede saa eye edura wo betimi de akọ eye hemophilia ne bi abaga na ha no ntie kasa yi Food and Drugs Authority fo ede tabo atosa eduro no so a ne importation kura no ayeden na no anabata ne bi ekire mu a se ehadwen papa efri se Food and Drugs Authority fo empese on bema kwan ama saa enno no ye betimi de bi abaga na ha ama sesi ano ashoto ewo konfa no che abaya asabia sesi ano wonom ma eda empemu a wo mo apira na emoja enwini wonom esesanka eja naturally anka emoja no enwini wo mo a esesanka emoja ne timida na nka eja emoja twa no etimi ekoso no we nyina no ayade se edro na wo betimi de sasa ayade no ebi eni honti ene de wopra besa na wotwenie wadaso da moja mu akire se nya asem ketua na wo ba tan ba ko asabe na ni etoka nsem eye Sandra Opoku wade to da akirem se ade ba ko a eye ne yapa ene se konfanote abaya asabia kakrakai na edro a ye betimi de asa eye hemophilia etimi ashoto nenso mpanifo atemase ya menne wo mo ma aka mpamu a emoja ana enwini wonom wo motirem se sa edro no so wontimi nkọ drugstore ewa bonten konkoto firi se ebi eni krom hanom a eno so ayade yie pam na ye kan hemophilia no a eye yade bi ase wupra ewo hona se wupra na se bibi twawo a emoja ne betimi anwini wa che efiri se esesa nka wo bo ade bo nipa no se emoja no ponka mframa fa so a esesa nka moja no etimi eda nanso esanse saa yade hemophilia no ewo nipa dua mu nti eba na saa no a emoja no entimi na eno ane se etimi se nsuo na no na eho aduro ashoto wo konfa no che a mene wo ekasai ayen sempi pam na wono mo ekire mu a ebesi dan na beba ne sense mpanefo betima tenase na wo mo ma beko saa wo hawa etisa emu a yekasai Food and Drugs Authority for empese wonom ebema kwan amasa nro no so ebi etimi aba na eye Sandra Opoku obatan a ne ba eda ya mpaso no ekire mu se de ekoso no sempanefo nto na mo a ebe yeden se enkwada e wo saa yade no wo mo betimi asaba enkwa emu ebiem na wotirem se be se emfinhyiansia nie ne ba enam saa yade no so ewui ana wasa wo fofora ye kase saa yade kro na bi asaba no so ye kase ne ba na sense wiemu a aya aweho sempam na edro da wo mo epe no ye fra no eye him libra na him libra no eye dra eno ana ye betimi ede asa eye hemophilia no na wono mo ekirem se eye factor eye 8 ana eye 9 concentrate eno na sesi no eho aye den a esesa nka ayasabia no wo mo ensa etimi eka nanso no eho aye den ti ayade se ama wo haw no aye pinso na nka wo mo hwene msanka drone bitimi baye a eye niam mienu ida se bia nka eye factor 8 no wo de befra ebojade se wo mo so anase factor 9 no concentrate no eno so bia wo de befra moja na bia no so wo de awa mo pane ani ade nanso ye kasai edroni bi eni hono mo atresa aye nsem pipa na eno ana Ghana eye hemophilia society wo mo de abetu bia akire mu se emofra dodo a enam eye hemophilia so atwa wono mo nananom wonse edro no wo mo dose papa ne nyina no ene se edro no anka wo mo behia eye essential medication no sa edro no Food and Drugs Authority for edetabo atoso enu nti eye Ghana hemophilia society edekwadu any blames kwadi ama FDA for say adenti ana wo mbedile se wo mo betimi release sa documentation no ama ankrankrampo etima babeche wo mo ebiem wo bata ba ko wono so ne din ede iron osai wono so di toda ekire mu se ade a FDA for aye no enam so ma se kasa ne ba bia woda no sa ade eche no a na kire se enyankopon enu nti wei ene wa hawo kese a efiri konfa no che abaya sabia eba ye kasa yi edro a ye de besa eye hemophilia no ashoto nti enkwada eda mojem eda so adamu a aya reho sempa yantu akase ebo no so ne mbom fanwure mu ewo Kwelebu Teaching Hospital honom esi ameke se ekopie mu ewo Kwelebu Dialysis Unit na emponifu atum ekwa na watwe mienum ni a esi ameke se Ghana di hye mbom modern akopie mu Kwelebu eye jese ne Teaching Hospital honom be hia dialysis ne de wonom kirem se omokwa anya de a wonom sa ebetimi aka bi kura na emponifu ne ade hye mbom modern kwaja la hwani kirem se
sesi ama sitre mu ya den pa de ama wono mafiri sei tibi o makom sesi no emo ho atimi a kire no pa na president Edema Kidney Patients Association no eya bafo ahenkura wakase kirem sei anamo akopie mu e Okogyeabour Teaching Hospital na anamo de o mafaso no o kirem sei mu oya pa afiri sei empenifa mamaden antimi enya ayalefo no asutire mamo na mo so ahunu sesi ansunsan so sei na eba ni sente yakoba ni sente empenifo mamaden ene wo mo eni ne ye kura wakasa kirem sei ewo mu sei Okogyeabour Teaching Hospital no dances no enya de ane bo no efo de nanso no ebo no kirem sei yade a ewo fam kakra na o kirem sei ukopie mu wankwankra yalesabia hodo na ye ewrade o kirem sei omo bro e katutri dia wonom etua no opani kirem sei emu oya papa na makasa kirem sei ne omba maden etu eye Okogyeabour eye dialysis unit ne mu no yakopo ya adoma kosi de bai ohun na ya na watwe makoma mienu na esa yalefo no wonom ebre pa na opani ne deni ahenkra bafo wakasa kirem sei ukopie mu wankwankra yalesabia na anya hwekura no dialysis ne de ukopie mu honom a wantua kura 600 Ghana cedis anase ne 1000 cedis na sessions ne betimi aba se wo obi a wanya kidney failure na wanhwa be ko 2 sessions na na watwe ba ko biam na wahwe na watwe ba ko ubetua 1002 anase 2000 Ghana cedis opani kirem se koba ni se dia na ba enti Ghana mpani mfo ne jese wonmo makwa kwanya eye kidney failure no na eye duabo anase omanka se na mo bra ye nti no makwa sa hu kire ni mu ana wonmo aka se kirem se wanum edi mpanifo ho ya opa free say esi amaka se no mosusu hu ni se mpanifo atu ma jeje ma jese omo de wanum emfa wanum ho kra wanum aka se da de sre eto Ghana mpanifo nyina nim say sa na moto na ekoso ne se koba ni se de na ha dwe free say ejese owu ro tetenkwantia otwe obi ani pasa de otie bia no wo ye den abekọ nse adunti ni senti so koba se ne wanum ho akire wa ma ene nche se de ni da no omo ho bekọ so akire wanum nti ebefo mo de no mo wade ya empa ne puma se bese betimi ya boa na kopie mu awoye Okogyeabour eye teaching hospital na that is ahodo a wo metimi akwada so enya rehwe no wo mo se etimi aka woni mi se ahodo a efri ne Okogyeabour aban alesabia ba de ya kase bwa ne mire yebomo e de ama ye natiefo yentu akase bwa no so ade da so agire mu ewo enkra pompone manta mu ne da so atempo anu de anwemu a ne etie yesine empo anu berebretim ye teto anwemu a ye de asorachima ohuru ye hunti yemmom ewo nsem no mu a na enkra pompone manta so afo hey honorable Daniel ni kwata Titus Glover ene ewo ne wan ewo ne tu ene wo ne tre ana wode ade ama wo manfo ne adehye a wonom ede structures SCC eyesa komono eye Ramza site wo kire mu a se mudi programmer obetum nyina mofiri ho firi se eye bia bia mpanifo ahye awenkyene boto ede abato so se bam se won pene emankrofo emfa illegal structures enkosisi empotam hokra na sagana fo beka ya nansa ya ana regional minister honorable Daniel Nhyiraba Titus Glover wadi tu dan wetire mu se eye ye wo miamia hodo bi e wo mepatwada eye sakomono sadanso ana eye tema metropolitan tema west municipal ablikuma west ana afenso no wage by we say sa miamia ni nyina no ye declare no eye security zone enu nti obi ani hono asese wode illegal structure container ene kiosk ekosisi hono mo se wonya ba bi ntrenti wo kwakwada hono mo ne na nya asam ketwa ene asojafo akentra wam ebi abati etise akurase watermelon ene wo mudi tuotu wo mko ho ana wo mo edi regional minister chi ene ye kwapam wo nyina di free sakomo no Ramza site ya wo kire mu ese no bagawaya obi bia ne hono a ye be ma ne kwan emo sade eye illegal structure asa besi hono mo wo kire mu se wo ye MPP ni ba mapa nanso enya de se obe ma kwan ama abamu nipa bi abayan ane ye paate wo se obua wo paate wa de be ko obusu afie won pere na empere tena woni ensamtrofo edi nkomo no wo kirem se wo behia se mu a yetumfo no se mu nyimo niam mfiri won mo behie nte sade a se mu de container si ho ye bedwiri wo de dan si ho ye bedwiri wo bra wo kasa no ene emu nsem nie. I feel so sad that they are behaving as if we are in a lawless state. There are rules in this country, and unfortunately for me, my assembly are not all that strong. That is why they refer some of these things to the Regional Security Council to come and support them. You have long guards all over these places. Sometimes the police themselves, they have to prepare forcefully before they can come to the ground because they are armed. So you can't come here alone, one policeman, two policemen. You cannot. When you're coming, you have to come in full force. Your presence alone will scare them away. So that is why, as part of our core mandate as
Regional Coordinating Council, security is so key to us. So we'll retire and plan and organize ourselves. In 2 weeks' time, we'll invite you to come here. We'll clear all my back here. Up there, we'll clear everything. We'll clear all this area. Everything, we'll pull it down. No bagawaya. We'll clear everything down to make sure the right things are done. Any ayeti ye ayankra pumpure mantam so afo yewra Daniel ne kwatai titles Glover and say no baga wire and motena hodu obetu mudu emunsam anauti ya na fa message bra yan ewo yen Facebook no eso DLFM 106.9 yantu akase bono so ane yembo mfanwura mo ewo asante matanim ne abodi awura mu ahonindie ensensem na Ghana desha won bo modern eye adwuma wo Youth Employment Agency na won mo de omo ye adwuma wo Zoom Lion Ghana Limited aseye won ma ka se kirem se Ghana desha mpanifu bo modern efro motenase ekram semse o man Ghana yetim sese no yen street ahodo ne mu nyina no efi age e de aboso Ghana desha binim no muso no magade atofom mo bo modern akwadwa so kodidwa efi ado magade atofom nya de mo prenti amafi age Ghana montre so nyina boso avinzu ye dwa ahodo mu nyina so efi age ne nyina boso nti Wama median kofa prayetia empra manga na mensiri no ene ye street ahodo ni nyane edwam nyina na ho no monten wansen na Ghana fo ene ye wansen ntumi tumfiri krom ha se na asomdwe entumi mra pam na adwuma yefo yi kirem se empenifo bo no pa no boso maako aduonu nie ekomfie jezemienu nie nya de empenifo tu ono mka na no mu kirem se mo sitrem agye dimpa ma wura ho pa na asifie na de ba kwa adwuma yefo eka po se twa mo sunu mu pa ne se ekwetia mo je no twatwapon bi ketekete mampore wonum kyem se aketua ne de se sabi owoba singlet eyafia de se asre wanum wonum kyem se 250 Ghana cedis per 2.5 o adam penifo de se omunsem se monje fa mpodwa wonum nsem wonum kyem se sika fia we nso bosum du ampenifo muntumi ntua na mo pa bone be ne yaye mo boye sare mo asabre yesu ade se kyem se anamo ampenifo de mo fa so no mu kyem se emu oya pa ne senti o ma omoden ayo ye kyera kese wa sentimental aka kyerem penifo say sɛmo bisa muntumi mo ya pa me ya nya adwuma ya mpa ba bi ntra free say sika mo de me ya nkasa no enso hwe na de ntra mo ya pa ne ya ba mo de ya adwuma so penifo de da adwuma ya no busum de mo de aketua na se na ya adwuma ne de koba ne se na se mo no mummu ya mfa ya nya hwe nti ade se na aka se kyerem say sa na mo na penifo etu di kyera wona mo ne de so mo maden anya ye pa de ya kyera no nya de mama na su ho won me koso ayo kyera akopem mra penifo mo maden aka wona ma hunu say yes wọ́n sọ wọ́n Ghana de sọ wọ́n safata sọ wọ́n yẹ adwuma wọ́n mja ketua nti wọ́n mekọ so ayo ye kire na mbọ maden jemre enu sanchefo kasa ye e wasante matanem emu enkyere mu nie Wanya mujeka inshallah tiye gwa yeyem inshallah tiye ke body ya hwi wadma yeyem ya de kra ni ya do ade ama man se ye adwuma mo man no na se anu empanifo mu ye se ya mo pese de ni yenye ha se ya se sika ya ba wesi sika we ti adwuma yenye den ne ma me mu ne papa mu ye nua mu amiru afom wo mu todo kra bi practical kra no ye ntua afoma no be yi yes we sika ni sanka ne twa ni ajabi ade ti na mu ye sa adwuma sika se na mdi maya 2.5 amudi maya Affiliate ye sanka iska last year so me sanka na ne yere kura ye sanka ye de ye so la ho ma ti is go to o ma na he je se de ye nipa yes friend say ye de kakra wo no on fa ye de maya em say ye kaska bi fu ka in out 10 cedi e bi de 15 cedi e bi de 7 cedi busu be su na ska no kwa no ensu kaska ntika kana ye de ne sa ban se on fa maya ye pana cho bebre on fa ye de maya ye Jesus kabusu ba kokura ye de ye mejuma ye sika nyina on fa ye de nyina maya ne bre busu 2.5 no what make keep ye sika we nyina sika we ye say o mutumi tia ye ka ye to ka sika mo o mutum ye jia de ye ka kana wo no on fa ye de maya ne ye jia de eni a woti ye eya Ghana de hia wonum ewa sante matanum ehye eye Zoom Lion Ghana Limited ase Epra man Ghana yen mensini ahodo ni nyina musiesie mu kama ni yedwa so na wo kyerem se mpanifo twa mu 2.5 na zo moforo ka ekwa adwuma e 10 cedis bosome ne ye 300 cedis yes mu bewi adwuma no krampo no bosome bedu no na wonom de ka na zo mpanifo nya de sika twetwe pa we nso wonom ense ka wonom ne na wote ye no eno kyena ko piem wasante mantem a Youth Employment Agency ni wonom coordinator wasante mantem aya setuma aka se kyerem se wonom guso ani mpanifo din sa wo so enche bia se ka wodo modo wonom moden
APS Candia Mawanum, and Usumu Enchemuni. These beneficiaries are paid directly from the coffers of the Youth Employment Agency. The sanitation model beneficiaries are not here. Though we repeated them, we don't pay them directly. And ladies and gentlemen, in the coming days, with approval from the board of the agency, management will announce drastic measures never seen in the history of the sanitation model since the introduction of the Youth Employment Agency in 2006 by former President Kofo. Drastic measures and roadmap to eternally resolve the issues. Any awuti ye yukopiemo awa santima tamunima. Ono ye coordinator Edema Youth Employment Agency wa santima temo. Neden ade set twumase nene na wote ye no. Yentu anyumeno si akase bono eso a ye free asante mantamu na ebufofo fronso ayiniti ewo wo my Ghana atoye mantamu a nananom a wonom ewo enzema wonom buafo pa nyasam goto ani nyina no ene se wo mukiremu anansan ana aban eba wo monche beka kire wonom se ensase wurafo nananom enemu a mo enzema ye pese ye beye dwumadie bi wo hanom a eye petroleum development hub project na eno no eye Ghana ban ene ankrankra bi a wo mo eye investors ana wo makom sika bom se ene 60 million and 60 billion US dollars wo mo ede ba beye sa adwuma no na eno betimi aboa ama emaburo ni adehia wonom ewo enzema ene ne mpotem no bese empem ahanso ene aduawotwe 780,000 youths a wonom won potem ho no wo mo tinanya adwuma aye na wo mo tirem se wo bra ban no beka asasem we eto wo mo tirim ewo nzema ho no o ene wo mo neje pa sna se bia kwada ye tiri motom ewi akire na ban no se bi wada no won makwa wensafo etwa fufuo diafo wo mo ko achi awura wo mo num ni nyina no ene se wo mo tirem a negotiations na ban no ene wo mo ko ye no ewi akire aban safa kwati kwan akirem se 20,000 acres of land no aban na ba be fafiri ho no anhwe ye a na chefa sese enzemafo no wo mo saka no entimi ambem enu nti ene nyansam kotwa wo mo buafu bruta na wo hene a wono wo enzema land eye nana kaku ayamia woni nsam trofo de nkomo akirem se aban na amanachi ensa na wo ma ye negotiation foforo ama abotoye mo ama se wono mo de wo mo nsa ase 20,000 acres be ma aban na ba wi akire wo mo nyamfa so mfiri so de eni aban no wo de woswa wo musu betwa ne sepu emu nsem ne ye yemi abre yawa migira ama youth no na se oba fa 750 enipa dom de mo akwa bechire ama mo so aduma ezema youth ni ha ezema for say ena wo say akwantu ni me je say omo bako akodidi na mo de omo nsa e de abaye ya no ho no eti yemi abre yemi asoko say abai wo say wo be fire asase no without any proper negotiation we are waiting for you and yes say ye gbo aduma na gu na sabe wo nya bibi amawasia wo mo no kro adenti na wo emebulu na wo de omo beye aduma no na emebulu yedua wo say sabai wa ma wo busuafo alodia owner of Nzemaland sabe wa mbehuna yenzemafo ye yakanfo ana say ye di ajade ana say ye di anade e ba ne say na me wo yi a otumi tire makonya so ma ne ye we are the people of Benin by the bodies of petroleum hub into the left of the harbor assassin ya ni na we see harbor we are the president na say we are the say di na da hadia ale pe di no wọ́n bí ẹyẹ ti yẹ ẹ̀kọ́ bọ̀ àbán ọlọ́pọ̀ fẹ́lẹ́ àwọn ọba ìdúmọ̀ àwọn ọ̀nà pẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ̀ fọ́. Asase ni wọ́n ní wúlò asase ni wọ́n hàbẹ̀ wọ́n ní wúlò ètò wọ́n bá mímọ́ ìwé asase wúlò àwọn Kintekwaka is the gateway to the Nzemaland. Wọ́n bí ẹyẹ ní nàm mẹ́fọ́ àbá ọ̀rẹ́ ti lé. Eni a yeti ye eye wo manfo ne adehia wonom ewo enzema na nanom atena nkonya echirim se enhyehyɛ ya aban ne wo mokro no dabi wo ya de atadwa dane akyenkyɛn enu nti wo mo mpene so na mpene so kyena na enu achi no ana wo ba hema wono wo enzema na nanom atena nkonya wono so gye bre ene samtrofo kasa ye wono so abufu a wo de tudwa enie me ya oba ma na kabekusu asasi way back 15 na tekwaka abuna na sledo asida na so na petrol anga one point one honest akolo nchen na ala you na na waka no so I will not be able to
Tom. Some fanta. Aye. What's the name of the say? Don't get the map. Eni ayeti ye aye oba hema ono wowo nzima na nanom atena nkonwa ana enhyehyeye a wo kire se wo mobonye so na ban no eyafo motamene nwa abom se toto no emu nsem ana watie no yantu akase bono so ane ye momfa nwuramu ewo mampani da John Dramani Mahama na kache ono kura na Africa twini edema ND semanyuku no wakasa kire mi say ade o manga na mebunu nya ntitiru pa we yabrabo mu de eno anu adwuma o Ghana fo mebunu nya adwuma na mom wonom ehia smartphone anase mobile phones na mo wane de enya de Ghana fo ehia na se Ghana fo mebunu bo bade nya adwuma papa ye de ase de tie bia no mobile phone ye betimi ato ne hu nya se Ghana mebunu kwa gina obi store no se ne ye free mobile phone na ne ye tua bo modin atua ne installment o cheze ne de emwakra o mampenda da John Dramani Mahama agase tiem say cheze ne Frankatuni adema MPP amanyoko no Dr. Mahmoud Bawumia be ka kire Ghana fo nyina say oh Ghana mebure mu nya botra prefisa se pam de agu akra mo no enya sam gedo chirem say esini kura o chirem Dr. Mahmoud Bawumia e be ka gina Ghana fo say ya boya homode ne to aba edema de obamoden ede eye credit score system de aba eneba betimi aboma Ghana meburu ne nyina timi anya kwanya ene iPhone so ya bai oh DJ Omalion won se betimi aka bi 1 Ghana cedis bosumi ne watua ne say kwen afi 2 cedis ne watua na bosumi ne be 10 years na untumi ntua ye obi antumi nyo foko o manga na mu e betimi aboa ma phone na wo pere ho nkire wene ekoba ne say ya obi antumi fa pressure bia nkoto ne girlfriend na say ne boyfriend bia so nkotata na sum ene awarefo a mo kire mi say mo pa iPhone si obi antumi nkotata de ne kunu enkwaje phone won nkyɛn ubo rasto ma 1 Ghana cedis pe na won say timi aka bosumi ne watua na eno na John Dramani Mahama kire se dabi ensem se no kaka ne say pa we nya de Ghana meburu ehia kra na wo kire mama Dr. Mahmoud Bawumia gboko wura mu e wati fidi matan mo kire so ratu na ayakaba abatompesu asom Dr. Mahmoud Bawumia ede kwato Ghana fo nyina nim say ogusu abo adwuma den titiriu afa ne amba fo kwan wodo yefa so edi adwuma ene de geta na de betimi abo Ghana meburu na timi nya adwuma patimi nya bom ye ho atoye power ma Ghana mu o kire mi se mo ba fo we ne ba no ma Ghana ne ene wukura bia obetuma ya adwuma bo ho mode ma ba fo 10 no so atifie mpa wo ya adwuma ne etua oka na sika begu botom se chapo ne sandi se betimi abo na wonsaka mo ba fo no de bo adwuma ma ho atimi atawo no wo de ne se bia wo nya sika nkotwa eye fo be 12,000 Ghana cedis o kire se de bo denti wunya 1 Ghana cedis 2 Ghana cedis ba kwa kwaje bosia eja wa kwaje bosumi ne wotene kakran kan wanya sika dwete de ebo modin ya de atua o kire mi se sane me betimi abo Ghana meburu no ye ho atimi atoye pa na se we mo no na wa penda da John Dramani Mahama ono ya Frankatuni de Mendi semanyoko ni kire mi se nya we na Ghana fo hia we nya we na hia ade Ghana fo hina ne hia ne se tituru ne meburu no ye hia nwuma ye nya adwuma ne ye na bosika be hye botom adwete la jan be hye botom pe yebetia bo ye homade atome ba phone ni bi etumi aboa ma ye so ye ho atumi atone mom se e ko funu ba phone nya no nya de Ghana fo hia ne senti Dr. Mahmoud Bawumia o bi abaye de bo made na ma enwuma mu engusu na Ghana meburu nya adwuma ne betumi aboma Ghana mu bi no ono modern atumi ba phone bi okasa ye emu ejire mu ni. These children here are going to complete school, and many of them complete school, and for 3 years, 4 years, 5 years, they are still staying in their father and mother's houses, and it is their father and mother providing food. We want our young people to finish school and be able to find jobs so that they can earn money for themselves, they can get married, they can also have children and take their children to school. The English people say, don't give me fish, teach me how to catch my own fish, so that anytime I want fish, I can go and catch it myself. And I'm telling somebody that the young people of Ghana are saying, don't give us mobile phones, give us jobs and we'll buy our own mobile phones. If you get a job, can't you buy your own mobile phone? Eni awoti ye ayafraka twene edema NDC amanyoko no omampani da John Dramani Mahama ne na wote ye no yentu akase bono so ana emrahye badwani a wote abanwa so edema womanfo ne adehia wonom ewo ofo ase ayere bi apuye mantem me ye kase wono ana waye osoafo a wohwe enwuma ene adansie eso Nhyiraba Kwadwo wopon enkroma ana akasa yi wo kirem se mampani akufo do atenteso kase ato nanum so omeka nkire Ghana fo se affordable house no ento ankopem se afi beko na wie de na chese ade se affordable house no yetimi awie kura na wotiremu a wo se February bosme no
ana mampani akufo do frɛ no ɔse akorabra ana ɔse nana menie ana ɔse me ma odibre sɛ minister for works and housing na medema we bomode pa sa wodi wani ebedi saglemi affordable house na chi bomode pa se mu bewie na etimi aboa Ghana fo pa na Nhyiraba Kwadwo opon kroma so kire se wo bra mampani akufo ado ka sa kire no ene wamfa anya kwadworo ene wode nhya wodu agu akwan mu a wo hye Ghana fo nyina bo se ento enkopem se afi bekwa wie de na che se saglemi affordable house no ye wie Mr. Tachia, Omudi can valuation no any cost to completion. Mr. Sensubo Achiba no back cabinet budget to me say opposite or twaso cabinet can say don't know to me 700 million in there. The regional USS can to compare and Cressica. The many buy any fear processes are here and Cressica near the until we kind of technical working group course again, a site meeting. When 6 weeks, and a person issue request for proposals. And we have the moment this issue here. Then I am a board with TV phone now. Issue request for proposals. My date said by 8th of July. We did the Waba, Wako Saglemi, Wako Kratem, no Heso bit with the music Abekan, no fan Kratamba. Samu, no, you be a pon, Central Phone, I didn't have the Bua. Companies, you be a Ghana companies, you be a Buffalo companies, 5 companies, and a Dom Krata buy. You be a minimum, you did San Kratano, you did say in Chance, you transaction advisor, Manabi Bis, no one sister, when I need your tasu. You hear Deloitte, one of the respected accounting firms. Yadi assurance anti sabu ya minuka say Deloitte for yemu pension mo mbetro report abase osumesi ana obenten na bid no tasuma ban woni ni adwuma bekonim yasanso abogana nyina no mbase omo report no ba edi kan obi abid ode buy no me publish on internet so evaluation report am the ban no so me publish no bi who say ampa woni di on buy osisi nipa ede man ya tasum say yemfa manonti Eni ayeti yeyi eye wosoafo a wohwe enwuma eni adansie eso Nhyiraba Kwadwo opon enkroma ana de sansam we atodwa na ne kurakura mu na wo kire mu se aya na wona montere so a wotete se Ghana fo etiam esu san affordable housing brofo no de affordable na emom no ebu adaso no wo hie ne intimento politicians nkwa ne timito na enso afi de wo hye Ghana fo nyina bo se saglemi no ye wie pe carpenter fo betimi atobi Jabidi ewura ubetimi atobi kube ewura ubetimi atobi yes nkate wusu betimi atobi se the affordable house no wo mo betisu se hwi ene ebo nda form ebe ya affordable ampa na ya affordable for all eno so munsem ne Ocran say abem the loan call parliament o ka say 200 million for 5,000 homes and that kind year o say no me say dan bia jamabe $40,000 na no ko be the bid say na say $40,000 and affordable and we say go nimpo and then na ya spend this at 200 na you na down na you spend 100 account you be go be kwa do say but my instructions are and da me cut na na Valentine's Day now your cabinet reshuffle instructions or the man say resolve votes again no na keep an eye say we be you know we be require be for so affordable the formula kakra you bet me insuma you better reach affordability but as na ye ko negotiation me fento abonte you negotiation na we be able to require for so affordable me for me cards na go table no so say break but instructions on my Canadian man say be you know who they say affordable two sides at the end kasa you see say what to say. Enti eni ayeti yeyi eye Nhyiraba Kwadwo opon enkroma wono ana waye oswafo a wohwe adansie ene enwuma so enti se the affordable house no ye bebo no donko mi ama Jabidi ewura wonso watimi atobi wate akristofo nyina nyeme so amen mayenkai Kwadwo praise hallelujah se da boaboa osika no na obekwa akwotena saglemi edan na ne eda Facebook no so ni bia branch ya fato so fa sa pictures na to so na Ghana fo sa affordable house na o mo ka no na ya ye krado pass ye nso ba kwagibi na wuti edan na eni we apartment pa o na wuti price na wo boy no o se say say 4,000 ma tie price ni biem tie biem ma mentie ni Ocran say abem the loan call parliament o ka say 200 million for 5,000 homes and that kind year o say no me say dan bia jamabe $40,000 no enti haya na akura ye $40,000 enti sabra no se nesi okay anyway enti minimum da se Ghana fo betima to bidia wo de ma menka me message wate na ma mentie mfa ha Nhyiraba anoka de fra shaman wase news no edem papa ana kobi edutwum wase DLFM fantastic more fire
Anna Frank say good DJ Cyrus with different mankasim and also good evening Okogyeabour ye tie kase bono pa na Ghana ye peaceful country wo bompa asum dwonso betimi aba e wo boko na ye ho atimi atoyen ana Sefas Bonnie and was say hello Okran Kwadwo Sammy mo ho te say ye ho ye was ye tie kase bono live e di free tema community 3 was DLFM always the best ana Bat Smith was say Kwadwo Sammy watch ya papa na wotie news no live e di free Watford Ewo United Kingdom wa hima krom Mamon Belinda and was the two woffers. Not as a plural of woffer is woffers. We and also take us a bonapa Ibrahim Gariba Kenya Edifiko Fodia or Yoko was in news no Edem papa. Ye jra was Wajabuan for and crowd to your bad yakatri, you're the best one. Yes, yeah, no man to our water. Out of menu that into number 2 better. Makwanto hu sam aye medadwen. Nanso me yensam tronenti. Menya daje ye hwehwemu. Eko hu Sunday Sam's consult. Na wono nti ende metimi ba. Menya brani adaje ekenkan ye. Eye investigations about womo. Ana me hu say wo apply for visa assistance a enfeli efri say wono e track records. Madansi die nie. Ma me nintro. Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje o visa amount. Say wo United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso e samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. See no man to our water. Hey, Anokrase, fix my right eduma yekui ama omanfo e bopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se ejagana ha wo mu ne abemfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neya wo mu bomode eye engine tuning, overhauling, body works, oven spraying, air condition service, upholstery, electrical works, automatic gearbox repairs, maintenance and general car servicing bia so waka dada anase asay na pese woton fe wo beto e the amount sesia wo woton kai beto car ma free so your customer there and as all the accident car ba be mark afofo se etwi enu so free she fix my ride limited e chief pan wa Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwano so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing. DLFM 106.9. Yama Ghana fo akwaba na yensan emfa mumura mu ewo kasebo no mu a mepa cha oba bia dro no ye friend sofa na yensofa ye bia homa no mienu atom na ye ne wo ede ho enkomo na nyina no ene se Nhyiraba Kwadwo wopon enkroma eye housing minister wo kiremu a saglemi affordable housing no say be affordable for all na muntie ni ye sabre no ho nkomo ba ne be se mfinhia mienu enie no na edana baako eye $40,000 no kura no se wo de call Ghana sikamu a eye almost 6.3 billion Ghana cedis say anya hwekura na bekwa ni mu asene kane $40,000 no nti we no ana eye affordable for all no madawro ma affordable for all ususu no watu odru san na obeto da no dodo san mieni nkomo yi affordable for all 0534 050199 0593 40 65 65 yeni nkomo we no ye bosha Yewuranom asha yese segleme no afedi obi abetima tobi. Good evening. The gangster catcher mite kura. Mo ekura kronkron e wo North Kaneshi. Lydia Pomboko de. Okogyeabour Ocran. Pia. Kwadwo presi. Hallelujah. Ofe. Prophet Kofi Odro was mo jadia. Say baby Kwadwo ngusra na duru ni de nya sekito. E wona taso.
What a task. Offer the dick and Magana for Atana. Ghana Kwadwo so. DLFM 106.9. Affordable crown is 49,000. $60 namahin. Somewhere 16 cedi. 16 cedi no almost 40,000 no. Ebebo say before we see dine we pro crap on be Babylon. She said now it's ready. Come and pick your own crowd. Obe kono na abrosa. She say aduane mpo awokoto wadwompo edi kra no. Ne boy adding to talk of a house. It didn't the affordable, but who could do her scout be affordable. Yeah, that's it. Papa. Good evening. Papa. No, I say. Papa Majo. Major so. Papa, where they shake a lady. What you won't worry when you be an what so. Papa, where they shake a lady, pal. Hey, no, where they shake a lady. As someone who can the Kotobi. Affordable, no intimate affordable. Over 18 years do. I to say, yeah, catch out say, oh, BP. With the BP dinner there. And so not the papa. Over. Intino, your Bob was cano. Sir. See, better be a to be a cotton. Meda say, Papa, when you be Antoine Choco. Meda say, good evening. Good evening. What far? Me want for Sibeni. Unofficial mayor of Committee 25. Ewurade Francis Bako Pebra Penny. Me ba cho page 19 na me ko fe no. Well now yeah me din me hu ho. DLFM 106.9. Me header. Header Joso. What from? Papa no me say. Senior, afina wabana. Say turn dey. I say affordable house no saglem e be affordable kra. E be affordable. Na over. Ye nya two foundation na politicians yo mo matter da o. O de opa ko. Me say ya toni nyina manasa. Me mo bi ndada o. Bra. Eye hyen kwa. Before say e be bo hyen no na o hyen no. Amanfo o hyen amomo ambotom dada. Oni nyame nya adwuma. Won so o kwa unya bi. Okay. Me da se papa madwe. Yeah, ja, ofa. Me ofa se be ni. Odo 26. Odo. Yey. Ma sure who say ejapade a wo chema wo ofa asifui. Na wo nua ba me ma no so mo de na wo di jawo. Sankware koko no de da benkum so no momfa na me honto me. Akatie sisuo. Emo asate e koko e bi wenyi. Koko dia e bi nya 100 years. Metra medua yi ni bi. Medua bonton so afase metra. Mate. Wo me ma no benyi o ma fa mu dia asem bi no. Ka kire wo se wo munya school kura fe se koko da ho. Oh, school ni dia ma mo nko wie. Na e de bo utime kun ka be ye japade ne. Me ne mai be kwan ye be fa. Usuro na udwane. Uhu samatentwe da ho. So like that chero. Mami ntie mo fa se. Ofa. Awo si den. Affordable sika kakati we ya mo kan mo say hia for betimi atobi. Omo kwa mabio. Sa. Me see, affordable sika dollars ya mo ji. Hia for mo kuro yi mo betimi atobi ana. O betimi ntobi. Ento omo kwa na mo mabio. Openi yesterday no. I say, yeah, that's papa. Good evening. Good evening, Ofa. Ofa Bakwadwo. E onyame adomo de acha me won so e. Me we Ofa. Udin. Ofa me di efum. Efum ma menti o. Ofa Ghana de mitimi firi so na me de me san bari ma firi so. Sa. Na buza sa Ghana for adwuma omo ye no. So me omo pay say. Minim security your friends industrial area. Krofo bi ye adwuma Ofa. Me say omo pay kura ni 600 cedi. Ebi musu fi sa na eba o. It say ayalolo no mo mix no pe o ma so ayesi. Ofa. We are not to the other empty ministers na to why any DC for not to Ofa. Na he ho. Ofa bi to aso. Meda se papa good evening. Okogyeabour so. Odin baby afre me free. Oko Abdurrahman. Oh, and that voice no tell say are you romantic person da. No. Oja Sisiaro first well now we are maybe doing that. O say. Well now we are no. Ofa say yeah.
Mr. Tada Somo, Nankaja of all machine, me pacha well no fa eburi kwa no fa efri ayi mensa akopem Peduase Lodge ho ne nyina fa to si so jeje fa menya Peduase di mitai fa me cheche me chega na nyina mamo na mo ha de mo bre DLFM 106.9 man hintie we hey $40,000 ya bon price wo mo betu assessment price ya menka wo akuma as o nim say population of the nation is in ya even $1,000 that's almost $40,000 that's a be ko ni na be affordable ya ye ni hwe ka kire wo ya menka wo akuma na ye no kware men so me da se me pa cha wo ya me last call for me pon why. Hello, good evening. Went me nyina so dia mentimi mfa frefo no ebiem yemfa aseda ema DJ Omarion wona de ko Facebook no eso aseda nkoma wo Ghana ni enakoye fiadai wada ma hwe ohusu yie ema obi emfa ni san mesan wo nso emfa wo san kusan obi na nyame ya adomo a Monday yensan hye biemu ate edi amaje so eye gangster cat ya mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B osofu penia enwosra edwam mataso nyina ahyema oko yesori si encha kese enkoma me district pastor Hayford insian ya timo wa wo fa seketwa enkopon ya adoma kwesi ada bai ene ye ne send off no okay mi jane kwan afia district ni munti no mi chia ne pa ne the Church of Pentecost eye old Fadama district ni nyina titi ni Cantonment Assembly members ni nyina mi chia obi anti pastor yankopon ya adoma Sunday Okogyeabour oba life nti munsisi enachi me mpe fufu a ya won wadrum ana me mpe dia ya monso me mpe dia ya twina poto awam ya so akọ ene ye fiada we keeping ambassadors we are out of here.